byibasiye byibasiye inyubako z'iki kibuga, ariho haguyemo umuntu umwe abandi 11 bagakomereka. Ibi ni ibitangazwa n'ikinyamakuru BBC. Ikindi gitero cyagabwe ku kibuga mpuzamahanga cya Dubai kizwi nka DXB, cya mbere mu gikoreshwa n'abantu benshi ku isi, aho izi drone zagabweho zikangiza ibintu byinshi cyane birimo ibikorwa remezo, aho hakomerekeyemo abakozi 4 bakora kuri iki kibuga. Iki gitero cyahagaritse ingendo ibihumbi n'ibihumbi z'urujya n'uruza mu akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Ni kimwe mu gikorwa gikomeye cyane gihaganitse ingendo nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Ibihumbi by'abaturage bateraniye hagati mu murwa mukuru wa Iran, Tehran, kunamira umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei wiciwe mu gitero kinini cyatangijwe na Amerika na Israel kuri uyu wa gatandatu. Abatangije icyunamo abatangiye icyunamo bateraniye kuri iki cyumweru ku kibuga ku rubuga ruzwi nka Engelb, bivuze mpuzamahanga. Bambaye ahanini umukara ndetse bamwe barira, bazunguza ndetse n'amabendera ya Iran kandi bafata amafoto ya Khamenei, mu gihe ibitero byo bya Amerika na Israel byakomeje muri uyu mujyi ku munsi wacyo wa kabiri. Amakuru atandukanye avuga ko urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA bwamenyesheje ko rwari rumaze amezi menshi rugenda rundono uwari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mbere yuko anicwa kuri uyu wa gatandatu tariki 28 Gashyantare. Tubibutse ko Khamenei yiciwe mu bitero bya Amerika na Israel bagabye kuri uyu wa gatandatu i Tehran. Yapfanye n'abandi bayobozi bakomeye biganjemo abasirikare bakuru b'iki gihugu. Tubibutse ko nyuma yuko Iran igabweho ibi bitero, nayo yahise yihimura ku bihugu bitandukanye. Yagabye ibitero ku bihugu bitandukanye, aho harimo ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice bigiye bitandukanye. Ibitangazamakuru bitandukanye bivuga ko igisirikare cya Iran cyarashe misile ballistique ndetse kigaba ibitero bya drone ku butaka bwa Israel mu rwego rwo kwimuraho. Saho honyine kandi iki gihugu cyagabye n'ibitero Kuwait, muri Saudi Arabia ndetse no muri Qatar. Ni mu bihugu byinshi bitandukanye bigumya kwiyongera umunsi ku munsi. Uyu munsi cyarashe no mu bindi birindiro bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, hirya no hino mu karere k'uburasirazuba hagati, aho ari ibirindiro bya Iran. Twari tuvuze na Bahrain nayo harimo ibirindiro binakomeye by'iki kigo cya gisirikare cya Amerika. Amakuru aka kanya agezweho nuko ubwato buzwi nka Abraham bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yaho bugabweho ibitero bitandukanye, bwahise bwimuka, bwatangiye kwimurwa buvanwa aho bwari buri. Igisirikare cya Israel IDF kibinyujije ku rubuga rwabo rwa X cyemeje ko Iran yarashe muri kiriya gihugu misile nyinshi cyane zitandukanye, ndetse ko n'ingabo zacyo zirwanira mu kirere zirimo zirwana no kugira ngo zishwanyaguze ibyo bisasu birimo byoherezwa ku butaka bwa Israel. Muri make ayo namwe mu makuru atandukanye twari tubafitiye avugwa mu Rwanda, mu karere no ku isi muri rusange. Ubwo mu kanya gato katarambiranye tugiye gutangira tuganire ku ngingo yacu. Nk'uko muyibona, ntabwo tuza gufata umwanya munini cyane, turaganira kuri iyi ngingo mu minota mikeya, aho tuza kurebera hamwe nk'uko ubu ngubu inkuru igezweho ni ibitero bitandukanye Israel na Amerika bagabye kuri Iran nayo bidatinze igahita isubiza igaba ibitero ku bihugu bigiye bitandukanye. Ubu harabarwa ibihugu 10 Iran yamaze kugabamo ibitero yihimura. Mu kanya gato turaje dutangire iyi ngingo yacu, abantu tubiganireho. Abantu rwose ni karibu mwazamuka tukaganira, ntabwo dufata umwanya munini, ntabwo tubarambira. Asigaye turebe ingingo zitandukanye kuri iyi nsanganyamatsiko. Ni karibu rero abantu, mutangire muzamuke tuganire. Ngira ngo iyi ntambara ntabwo ari intambara yatunguranye, kuko ni intambara yari yarategujwe,
ahubwo icyatunguranye muri yo ni uburyo yafashe ibihugu byinshi cyane bitandukanye, aho ubu ngubu habarwa ibihugu bigera mu icumi byagizweho ingaruka n'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Ni intambara yatangiye ku itariki ya 28, ibitero Amerika ifatanije na Israel bagaba ibitero bitandukanye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Tehran n'indi mijyi ikomeye yo muri Iran. Ibi bitero aka kanya bimaze kugwamo abantu benshi, kwangirikiramo byinshi. Ntabwo byatinze, Iran nayo idatinze yahise itangira gusubiza ibitero, itangira kurasa nayo kuri Israel, irasa kuri Qatar, irasa muri Kuwait, irasa muri Bahrain no muri Union Arabes Unis nka Saudi Arabia na Abu Dhabi, aho yagiye igaba ibitero byinshi cyane bitandukanye kuri base militaire z'igisirikare, ariko bitayibujije ko yarasaga no mu mijyi aho ibyo birindiro bitari. Mu kanya gato rero tugiye kureba abantu bazi tuganire turareba iyi ntambara muri make ivuze iki, nitunabishobora turebe impamvu nyamukuru yayo y'intambara ni iyihe, kuki intambara yatangiye, turebere hamwe ese ingaruka z'iyi ntambara ni izihe mu karere no ku isi muri rusange. Tunarebere hamwe ese amaherezo y'iyi ntambara mu mboni z'abantu ko batandukanye babona izanangira gute. Ni intambara irimo kugaragaramo ibintu byinshi bitari bimenyerewe, ni intambara igaragaramo ikoranabuhanga ritandukanye mu bya gisirikare, ni intambara igaragaramo guhangana gukomeye hagati y'igihugu kimwe n'ibihugu birenze kimwe aricyo Iran. Ni intambara ibihugu byinshi bimwe bigaragaza uruhande biriho, ibindi bigaragaza kwifata. Ni intambara ubona yahungabanije isi muri rusange. Ni intambara rero abantu bagomba kureba ko ni intambara urebye ibimaze kwangirika, abamaze kuhasiga ubuzima ni benshi cyane. Ubwo rero byaba rwose ni ibintu byinshi cyane bimaze kwangirikira muri iyi ntambara, ku buryo kutabivugaho, kutayigana ngo turebe, kuko ifite ingaruka ku bantu benshi cyane, harimo abo mu karere, harimo abo n'isi muri rusange. Ni intambara mubona abantu benshi barimo bavugaho, ariko kuyivugaho si uko ari intambara itareba, ni intambara urebye ireba isi yose. Abantu bazamuke tubiganireho, hobe nuza kuba uri hafi uraza gutanga sinyari kugira ngo umenye ko waje, ariko niba udafite nta kibazo rwose turaza kuba turi kumwe, ndahari rwose. Mu kanya gato abantu baze kuza tuganire, ntabwo dushaka ko iyi space iza gutinda, ni ingingo imwe tuganiraho cyane cyane ko nibyo kuvugaho atari ibintu byinshi cyane, ahubwo icyo abantu bareba ni ukureba ingaruka z'iyi ntambara mu ishusho rusange. Abantu barebe ese iyi ntambara yatangiye ite, ngo twanababwiye iyi ntambara ifite izihe ngaruka ku buzima bw'abantu ku isi muri rusange. Iyi ntambara izarangira bigenze biti. Abantu baze tuganire, ni karibu musabe Mike muzamuke, kuko uko byagenda kose ni uwo ari we wese uri ku isi, iyi ntambara izamugiraho ingaruka. Icya mbere cyo kubera ko ahantu iri kubera niho hantu hakomoka ibiva kuri peteroli byinshi cyane, bimwe mu bintu isi ikeneye kugira ngo ibeho. Ibyo ni bimwe icyo ubwacyo n'ubwo wagifata gutyo kirahagije. Icyo si cyo cyonyine, ni intambara irimo gutakazwamo ubushobozi bwinshi bw'intwaro ziremereye, kandi izo ntwaro ziragura amamiliyari n'amamiliyari. Bisobanuye ko ubwo ni ubutunzi bw'isi burimo bwangirika. Iyo bimeze gutyo rero biba bisobanura ko ubuzima bw'ahazaza buzaba buhenze.